Kuyinkosi amakhosi wememeza ngandaba wayinkosi yohlanga uyinkosi Thank you.
zonke insizwa ezikhona zihlangane ngale ngezansi epalini zonke insizwa ezikhona zihlangane ngale ngezansi epalini ngiyathemba kuyafinyelela insizweni nesinazo njengamanje ngala so zonke insizwa sinazo asihlangane ngale epalini ngale ngezansi hopefully ziyakhopha insizwa asamba DJ njengamanje stage samba lohlelo lethu Nicky Wonkani. Nicky Wonkani. Are you ready for Nicky Wonkani? Are you guys ready for Nicky Wonkani? Are you guys ready for Nicky Wonkani? Hey, doesn't want to know. Alright, so they come down for Nicky Wonkani. Nazor. Okay, German Jester, the artist, to come on the stage. You said I sang it. I'm having a good time. You said right. Okay, you cannot know. What about Thomas? Okay, what's in Bananigila? Okay, school Bananigila. Mangiti, what about Thomas? That's about Thomas. Yeah. Mangiti, what about Fana? You know, see that, man? Bafana singa khula amantu bazana alright wamantombazana angiza let wamantombazana bafana wamazira samba bafana manje asabafana ke manje alona mapesi wabafana shinu pesina okay German stage soketela Nicky Wonkani already okay some fire Season 5. Hush. Our check is Ayaya pumuza ayaya. Sakolani. Nichabulu kubalaika namtaja. Agiti sakaya na. Itini ngoma nisha nizwa. Ayang nizwa hawo. Kile. Anwazi wishangoma. Asibingelele kakhulu bakwethu igama lami uBhoni wakangubane ngihamba nomcineka ngapha okwethu ukuthi sinithulele iqhawe likaMaskandi ama Blue Nation akhona akuba kwazela sanibonani njani njengamanje siyajabula kakhulu ukuba kulelizwe ngaphansi kwenkosi yesizwe njengamanje sizobamukela umfoka Mpungose ukuthi asondele inkosi yoMaskandi ivakashele inkosi yesizwe amakhosi namhlanje ahleli lapha nje banwabona okuyinto enhle kakhulu siyabonga ukuthi inkosi yaMaskandi ihambele inkosi yesizwe into enhle kakhulu lesibonayo sicela inkosi isondeleke ngasestage ngoba sesizoqala uhlelo kuyona esizwe ngalo
Sasa mkhuluma nabantu bakho. Siyakhuleka Inkosi lesizwe salapha kwaNtumuza ngikhuleke enduneni zenkosi ngikhuleke kumalunga wonke omndeni amakhanda omndeni esizwe lapha ngaphansi kwesithalana bese ngibingelela isizwe sonke salapha kwaNtumuza sanibonani hayi nizwa kahle sanibonani Mijane siyaphila nathi cha angibonge namhlanje ukuthi namhlanje kuphelelisiwe angisazi kwakunini mbuzo sesemcimbini ewinene la khona engadibana khona nenkosi yesizwe sala yathi hawo ngiyabona abantu bonke bafaka umqhele nethawula mina uyongilethela nina umqhele nethawula ngathi mina Nkosi yesizwe kwabe siqedile ngokusho njalo ngabe sengixhumana nanangumbongo ukuthi hayi Nkosi yathi icela ngiyilethele umqhele nethawula iyona nhloso ke namhlanje senze saba lapha emagroundini ngicela nishayele ikhulu ihlombe Ngikho umuntu akayinqomi noma kusinde ibuka cha ngizokusho lokhu ngoba uma unganqomi lapha mbomvu uma ungakhuluma uhle ngawe akekho bambala abashumayela ivangeli elihle ngawe ngoba abantu abaningi abanye bakhuluma okubi okuhle abakhuluma so namhlanje ngizela ngenxa yokuhlonipha ukuba ngithiwa ngangumuntu ongahloniphi ngangiyokhuluma Inkosi ngene ngapha uphume ngapha kodwa ngoba ngahlonipha isizwe esiphethe okuyinina ngahlonipha Inkosi ngahlonipha amakhosi wonke angasasekho ngathi masikhulumile Inkosi isibusiso lento ngoba akwandele bani ingakho namhlanje ngithe angizela ngizoletha isipho seNkosi ngicela niphinde nishayele inye futhi ihloko Yeli pasi Giveli pasi langa gizelani kalusi Noma masana ngowe kebete Dilana vile namliga vile namliga Khayala mile khayala mile Khayala mileni Ola penyo fela kona yero Bambiche fana Oba pigeze ngeze Bambiche fana Oba pigeze ngeze ngaphandle kokuthi ngimoshe isikhathi ngizocela ngizocela induna yesizwe seNkosi ikwazi ukuthi izosethulela Inkosi isondele angifuni ukuthatha umsebenzi wakho ukuthi ngethule Inkosi ethula umndeni yayo ngicela manje ukudlulisela enkosini enduneni Inkosi ikwazi ukuthi ethule Inkosi ngokosiko lwala ekhaya siyathokoza kungamleza siyathokoza kakhulu mfowethu ngizocela ubhuti unkosana uBrizondi asondele nje masishane la kumina asibizele amakhosi akithi la kaMpumuza
njengoba kunyakaziswa inkosi okhona kubalulekile ukuthi siwabize amakhosi onke akithi la kaPhumuza. Sizocela sibukusi uhlelo lwensizwa kulungile asingene insizwa ngoba ngathi ngifuna ukungena lapha. Sizocela sizinsizwa ngezikwede maziqedake badabulisa ke manje bayibusisa umcimbi sasekhaya le ezobiza mina nje induna nami ngiyabiza kodwa basithi angigedele umfuthu nje ayibe seceleni kwawo hloniphe angiphinde phela lo landa ngithi asinayo inkosi le ufakazi wayo into ngikho mntu uzayifakaza angithi ngicela wena zobingelela insizwa lapha kuNdlamlenze iyamukelwa ifike ekhaya kubalekile ukuthi sibingelele insizwa kwenye insizwa mayifikile lakithi No, we miss. When is over? Oh, hey, say, how's over? Men. Hey, bamba lento kuzalile khona. No problem. Hey, hacha inkunzi ka camera. Okay. Hey, hacha inkunzi ka camera. Okay. Amakhosi uyinkosi ohlala uyinkosi amakhosi yamemeza ndaba wayinkosi ohlala uyinkosi ohlala uyinkosi amakhosi wena nto bayete wena abantu ngomsasane ishatha sikadaba khona biphezulu ubekabuzweni umsana wokuthi bayekanda khona magonezo nokekela sangolo khona khulu ithole kabudebenu ebuphezulu ephezulu sibeni bethi khala kajomle nkongo bethi bagumtshona kwathi bagumtshona ikhala yinkoba kwezikanondaba engezathiwa ngusuku singakaphezulu amazombi uthole khubela ngasakoto amathole khubela namekati wena batetelethu utetelethu ubafazi bejabhini abazipozini abangabokhwebana kokhwebana ngokusasanadaba Gomna Kismani, ukauza
umakhosi abamthembo zonke imaba lebo babhema umthelo wamabhayi yeso yabaphonsi lebo namamoya phakathi kwemthungundo leyo mamoke mama wesa mbabhulobo konzo thola ukuganga konzo thola ukugandia ibibla ngithethe inyama ephuzwe kuyihlangela zinkomo laphuzo ngomhlangela zinyamazane uzongozala njengenesi abakade ezulwini ikhalakhala ngithethe inkumba ephuzwe kwakwezingwa salumlelele umntazamthetho ngomntamsamisa esakunda umntamzintwana isimo sakubabhasa ngaseshobeni isisendumanya somphakathi ngombe kwabamadumeni utathathe inkomo yasantogelekangalelemveni igule limhanganda ebetubi zone zinkomo ebetubi zilawo zinyamazana itabathanyeni letube ekhwebeheleze namameleze bangaboni isitutuka kwakuyinkosi yasesozini wenekala duma unaduma ubulali ukothi imbokoto lesisekelo umakhathamnyama amanye ayakhanya isunzi yakithi yombezelele ingakhupukobongane isiyebodla amadoda imdlini usidobayini kwabakatsheli imudlu mabala kwabakazondi bengasapheki bepheki intlavana ngeziyawatela umakhubala dlompu kwamagwana umpuhlane wakithi kwazini ukuphusha ngoba uphusha iy'ndawo ezimbili uyiphushilisa kumangeni wephushe ngobomadolo usugulo nangokunyamalala ngoba nyamalala ezandleni kwabakayisi ulangaphuma ezofini nongene ngonyameni wena kabhezizwe ubhezizwe nezwana ushaka kashayeli ushayijaza besuthu inkosi egqizutshani abanye bakhosi ekuzena ngamashoba ukubhutshe ngemapha umntangabode phuma kweneni usikhaphabusi ngamashoba angawezi inkomo umaflatela zibuka ugogo umakhosi ezikuqine onjengesongololo iladala kithi akade nalozingeza amadiphu lize lobhulwa kwabakamadlala lize lomkhishelwa kwabakangcobo zonke izizwe zimzwile simzwe ngentombi yakithi kwasoshangani ufazi omuhle nangey'thawu zakhe urhobho lwarhobho heyi webafana kuyisandezo nkomo ezodla kwenza kithi kwenze soshangani sibonga kunina amakhosi nansi inkosi yenu enayibeka kumafavuko njengeta ngabantu umhlangano ohlanganyelwa abafazi ngamadoda bephonse ngomgqulelo bethe kasawuvuki lavuka ithonela kithi usikhushipu njesezulu evuke kwanogaza kwakwabaleka abafazi nemadoda inyabane ehlazane enqamule amaqeda amayikhuleke yamakhosi ayikhulekela yinde lendelo ibheke kwanogaza inkosi bidunguzela idondozele ngobhane zani maphozela ibamba lenkosi wakwabazondi ezodondolozela ngenduna yayo umanqele kwenza semafakatini wena wendlu bayethe abezitha Nina benkosi njoba yayingithumileke inkosi ukuthi angiyilethele umqhele nethawula yiwo ke lo engodlulisayo kuyona inkosi njengamanje. Bathohlelo ngiyabingelela emkhandlwini wesizwe, ngiyabingelela kumntwana omkhulu phakathi kwethu, siyabingelela kubantwana basendlunkulu bonke abakhona namhla usuku olukhulu lizokwemukela iqhawe lamaqhawe ukhuzane. Ukhuzane ke lo umntanami njengoba nizwile nani enokhuzeko bese ngithe mina cha Nduna uMakhaya
usuzobhekela ukhuzana indawo la nentombi-ke zikhona la hayi zilashile take one get one free ukhuzani lo sekunesikhathi eside ngumazi namuhla-ke uzinzile namhla la uzothi inkosi ngowakho njengoba kade esho nje uyingane yami uyingane futhi yenkosi uzakhe ngiyethemba ukuthi uzofika uyitshela inkosi zakhe ukuthi sengiyephucile ngiyephuce wena kodwa uma ula kaMpumuza phela usengowayo siyajabula-ke kuba ukuthi ube kanye nathi ngizothi-ke mina inkosi ikubusise namakhosi wonke akokhuba abe nawe bakuvikele ukona konke ukuhlaselwa ngoba phela uma wenza into enhle nosathane usuke la iduzane azothi uzenza muhle vele umuhle nazi nentombi ziyakubona siyasho nje enye ukuthi engathi angathatha mina engathi awazovuma yena ukuthi take one get one free sizosihloniphekile isipho lesesowethulwa amakhosi akokhuba lesipho siphuma emakhosini awakhuba ngizothi uma ngifakile la amakhosi akwaZondi azawujabula ehlangene nawo kakhuba siyabonga kuba ngiyacela-ke induna umakhaya ufuna indawo lapha phezulu nakho okusalayo wesizwe njengoba ningaka nje la ngiyayicelela kunina ake nihlukane nomkhuba ombi lo kuhambe labantu abadayisa ama-CD la emgwaqweni athi u-10 rand i-CD kuyababulala abaculi lokho asingakwenzi sikhiphe o-10 rand o-20 rand sithenga lama-CD ahambe edayiswa bume cela ukuthi uma ufuna i-CD kakhuzana uhambe esitolo ungahambi guduza la emnyango emgwaqweni ngiyethemba ukuthi nizokwenza njalo nimesekeleke ukhuzana lo uyingxenye yenu nimthande njengoba naye nithanda ngiyamthanda lo mntwana ngoba ngabona ngolunsuku ephepheni ethi ngoba amandla okudonsa amanzi nginawo akufuni ukwadla ngedwa amanzi wathi uzowadla nabo bonke umakhelwane babo ngithi ngaloko uNkulunkulu akubusise kuba isimemo-ke sengisibeka ukuthi ngomhla 31 ku-October njalo sibungaze ukubekwa kwenkosi ngoba yabekwa mhla 31 October 1976 nakulokhu sizobe sinjalo mntwana ngithi kunjani siyacela ukuthi ukhuba ngabe khona nangomunye umlandeli wakhe omkhulu eduze kwakhe umntwana omkhulu hayi sobonana ngomhla 31 siyabonga sizwe ningiphathile kahle ukhuzana umuzwa kwethu njengoba leli mqhawe lila ngithi ngeke lihambe la kwaMpumuza lingasatholanga lutho nakho ukudla okuphuma esizweni sabaMpumuza khululeka kuba ukudla kwakho lo ozawuhamba nako uya nako emathongweni akokhuba umhla 31 bongiphathele inkosi le yakini eSolundi siyabona Kele.
Kamera mining ngasibuyi ngayipusha ngifuna ukubona ukuthi ngeke ngiphume nalo esithobeni bese niyagukana kanjani leso hayi ke sithi sibuka locelile yesompek ngikhohlwa ukuthi la ngimakhaya ngithi ngicela ungibongele ngizofika ungibongele kulabo bangitakula lapha ngibhadiwe emotweni njengoba ngivelelwe ingozi yemoto emasontweni amabili edlule usizeke ungibongele kona ukuthi uthi ngithe uNkulunkulu akusize Mntwana omkhulu ubambeleke inkosi inkosi amaskani Nkosi sibambele isobho lakho leli. tsinta Sibambele. Hayi, ngiyabona vela vuka. Selibusele emotweni. Selibusele emotweni. Njengamanje inkosi kaMaskandi izolenzela enijwayele ngakho izoperforma njengamanje. Ngizocela bengibekele ngizohlela kulana. Ngibekele ngizohlela. Sesisobala siqala ku 10, siqala ku 10. Oh. Ngicela ukuthi bafuna ukuthi TSP beze nabo. Hayi, ngoba sala TSP. Oh. 10. Hayibo. 10. What must I say it? All right. Oh, ay kabaye beba kusaka besuku bazoshiya. Kene. Ay, mana masakit yung goals ko lang. Bathi akusukela abantu laba. Bafuna kusukela abantu manje babasithi. Okay, okuncane, okuncane. Kona kuzoba ne-order. Enyakijima 7 6 5 2 1 Khuzani Mpungose. We're
nabantu ngoba phezulu bantu Hoza Sinna
Alright, can I count down for Unique Wenkan? Akumaskandi namhlanje kuyafika aku-hip hop aku-poetry hey aku-bomb aku-kwaito. Alright, asamba nafethu asithi 5 4 3 Nizo guys asithi 5 3 Alright. Alright, manje wale 1 and 2 usiku cela ama-artist ngala ayacela ukuthi ahambe lapha phezulu kunohlelo lukhona sifuna ukulungisa ama-artist onke angala ahambe lapha phezulu. Okay, awesome. Asithi 5 4 3 Okay, sorry guys, sorry ngiyakhohlwa ukuthi sinamaXhosa phakathi kwethu so kumele sibhalansise masipala sithi kuhlanu kune kuthathu 2 1 Assemble Nikon